wavuga yuko ino nkuru iteye agahinda ndetse nababaje n'ipfunwe n'ikimwaro kuri Kelly Smith, umubyeyi wabyaye kimwe n'abandi, umwana watwiswe amezi 9 yose mu nda ya nyina, arindwa imbeho, avutse agaburirwa ibiryo byuzuye intungamubiri, arindwa n'ibindi byose bishobora kumugirira nabi cyangwa se bikamwangiriza ubuzima kimwe n'abandi bana bose, kimwe n'abandi babyeyi. Umunsi avuka havugijwe impundu, barishima cyane ati havutse umwana w'umukobwa. Nyamara uyu Kelly Smith muri Afurika y'Epfo yakoze igikorwa kimeze nk'icy'ubugwari, ndetse ntitwabyita icy'ubugwari gusa kuko ibyo ntabwo bifatwa nk'ubugwari, ahubwo ni igikorwa cy'ubunyamaswa giteye isoni kidakwiye gukorwa n'umubyeyi uwo ari we wese. Tuvuze ko kino ari igikorwa cy'ubunyamaswa ntabwo twaba tugiye kure cyane y'ukuri, kuko ibingibi ni ibikorwa kimwe n'ibindi bibi ibyo ari byo byose bibaho, ndetse ko kugurisha umwana ari kimwe mu bikorwa bibi bibaho by'ubugwari cyangwa se ibikorwa bibi by'ubwicanyi bibaho. Noneho gufata umwana ukamugurisha mu bapfumu cyangwa se mu bakora ibikorwa bya gipagani, ukamugurisha kugira ngo ubone amafaranga. Iyi ngiyi ni inkuru ikomeje kurikoroza muri Afurika y'Epfo. Ugiye kubagezaho ino nkuru nitwa Mazimaka Prince, kuri no muyobora Mazimaka Prince Official, naho dukomeza kugenda turebera ibiri kuvugwa hirya no hino kuri ino si dutuyemo, updates ziri kuvugwa muri politike, n'iyobokamana n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri uno muyoboro, gusa nawe mushyashye kuri uno muyoboro, igikorwa cyiza wakora muri kano kanya kidasabye n'amasegonda 5, igikorwa cyo kudutera inkunga nuko wakanda kuri subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo inkuru tuzajya dukora izajye kugeraho uri uwa mbere. Subscribe cyangwa se abone nako kantu kari hasi y'ino video uri kureba k'umweru, ubu ngubu uramutse ugakanzeho ibyo byonyine birahagije, waba umaze kudutera inkunga. Ibihe byiza kuri wowe bikoze, Uwiteka ahira imirimo y'ibiganza byawe. Urukiko rukuru rwa Afurika y'Epfo rwakatiye Kelly Smith igihano cya burundu nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gucuruza umukobwa w'imyaka 6 Jolie Smith, mu rubanza rwakoze ku mitima y'Abanyafurika y'Epfo bose kuva ubwo umwana yaboraga mu mwaka ushize. Iyi ni inkuru ibabaje yabereye hano mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ari gukomeza igarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigaruka ku bugwari bwa Kelly Smith, uyu mubyeyi wakoze igikorwa cy'ubunyamaswa ndetse cy'ubugwari. Ibi ngibi turamutse tubivuze ntabwo twaba tugiye kure y'ukuri cyane, kuko ano ni amarorerwa atakorwa n'undi mubyeyi wabyaye. Abenshi babyaye bavuza impundu bakishima cyane yuko babonye ikibondo kije mu muryango wabo, bakamubonamo akazoza keza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, haba ibikorwa by'iterambere bataragerwaho, bakishimira yuko babonye ushobora kuzayibagezaho. Kelly Smith, umuturage wa Afurika y'Epfo, n'umukunzi we Jackie Apolis ndetse na mugenzi wabo Steven Lerem, bose bahamwe n'icyaha cyo gushimuta no gucuruza umwana. Nk'uko byagaragajwe n'abatangabuhamya mu rukiko, Smith yavuze yuko yatanze umukobwa wiwe kuri Sangoma umupfumu ku mafaranga angana n'ibihumbi 20 ya rand. Ngaye uramutse ugenekereje mu Manyarwanda nagera kuri miliyoni n'ibihumbi 500 y'Amanyarwanda, aho byavugwaga yuko uyu mwana yari akenewe kubera amaso yiwe meza ndetse n'uruhu rwiwe. Uyu mupfumu ngo yatanze proposal kuri uno Kelly Smith, amuha amafaranga kugira ngo amuhereze uyu mwana w'umukobwa wari ufite imyaka 6 kugira ngo bajye kumukoresha bafite uruhu rwiwe n'amaso yiwe meza, ngo ari bayakeneye muri ibyo bigenzo bakora bya gishatani cyangwa se bya gipagani. Mu gusoma umwanzuro w'urubanza kuwa 4, umucamanza Nathan Eliamus yavuze yuko bano bantu batatu kuba bakoresha ibiyobyabwenge atari ikintu bakabaye bitwaza nkuko bagiye babigaragaza, cyangwa se bavuga yuko bari basinze n'ibindi bigiye bitandukanye. Bakoresha ibiyobyabwenge ntibikwiye kubasunikira mu gikorwa cy'ubunyamaswa nk'ubu ngubu. Ubu ngubu uburyo wafata umwana wawe wibyariye ukamugurisha ku mupfumu, bakaguha amafaranga kugira ngo noneho bajye gukoresha amaso yiwe n'uruhu, ubizi neza ko nyuma yo kumutanga nta bundi buzima azongera kugira. Umucamanza Eliamus yagize ati nta na kimwe mbona cyatuma bahabwa igihano cyoroheje kurusha igihano gikomeye gishoboka kuruta ibindi byose bibonerwa mu mategeko agenga igihugu cya Afurika y'Epfo. Mu busanzwe mu mategeko agenga Afurika y'Epfo bavuga yuko umuntu waba akoze icyaha cyo gushimuta akatirwa imyaka 10 y'igifungo cy'imyaka 10 yose ari muri gereza nk'igihano cyo kuba yarakoze icyaha cyo gushimuta. Nyamara uyu mucamanza yavuze yuko icyaha cyo kugurisha umwana w'inzirakarengane utaramenya kwirwanirira cyangwa se kwifatira imyanzuro, uyu mwana akiri mu maboko y'ababyeyi iyo hagaragaweho icyaha cyo kugurishwa, ibi ngibi nta kindi gihano Afurika y'Epfo iteganya uretse kumukatira igihano cya burundu. Iki ngiki bano bagabo batatu cyangwa se aba bantu batatu, cyane ko harimo n'umugore ari we mama wiwe, bahamijwe nyuma yo kugurisha umwana wabo amafaranga agera ku bihumbi 20 by'amayurandi. Ugenekereje mu Manyarwanda twabonye ko ari miliyoni n'ibihumbi 500. Aba ngaba bakatiwe igihano cya burundu bakazamara ubuzima bwabo bwose mu nzu z'imbohe.
Iyi dosiye kandi yagaragaje ubukana bw'ubucuruzi bw'abantu muri Afurika y'Epfo bukomeje kuhagaragara. Hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye nawe ugiye ku mbuga nkoranyambaga zigenda zitanga amakuru agiye atandukanye, wabonaho ubucuruzi bw'abantu bukomeje kugaragara cyangwa se kugariza igihugu cya Afurika y'Epfo. Nimba ufite gahunda yo kuzajya gutora mu gihugu cya Afurika y'Epfo, uzagende witeguye gucungira umutekano abana bawe neza ku buryo bwizewe, kuko kino gihugu nagira ngo umenyeshe neza yuko muri Afurika yose dutuyemo cyangwa se Afurika nzima iki gihugu aricyo gikomeje kugaragaraho aya madosiye yo kugurisha abana. Nuza kubona utabishoboye, nakugira inama yo kubireka ukabyihorera ugashaka ahandi hantu werekeza, kuko muri Afurika y'Epfo niho hantu hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubunyamaswa ku bantu bose badafite amikoro cyangwa se ku bantu b'abakene. Abyara umwana yamara gukura hagira umukenera, haba mu nzu zikora ibikorwa by'ubusambanyi cyangwa se kugurisha abana ngo bajye gukora mu nzu z'ubusambanyi, kubagurisha ku babuze urubyaro. Ndetse n'ino dosiye noneho yakanguriye leta gucana ku jisho ndetse n'abaturage bose bo muri Afurika y'Epfo gukomeza kureberera abana no gucunga uburenganzira bw'abana, bareberwa hafi cyane cyane ku miryango ikomeje kugaragarwaho n'ibibazo byo kugarizwa n'ubukene cyangwa se ibiyobyabwenge, cyane ko ari amadosiye akomeje kugaragara hano muri Afurika y'Epfo y'ababyeyi bakoresha ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi bigatuma bagurisha abana bibyariye burundu, bakabaha amafaranga nuko bagatanga umwana bareze ugeze mu kigero cyiza cy'ubukure. Bimwe muri Afurika y'Epfo byo gufata umwana nk'igisubizo cyangwa se kumufata nk'amata y'abashyitsi, kubaka ejo hiwe hazaza, bikomeje kugaragara yuko bikiri urugendo rukomeye hano muri Afurika y'Epfo. Indi nkuru ibabaje cyane ni uko irengero rya Joel Smith, uyu mwana w'imyaka 6 ritaramenyekana kugeza ubu ngubu. Abasenga mukomeze mu musengere, uko bigaragara byo uyu mwana ari mu kaga kuba atari mu maboko y'ababyeyi biwe, yaragurishijwe agatangwaho amafaranga akajya mu muryango w'ubupfumu bateganya gukoresha amaso ye ndetse n'uruhu rwiwe, bigaragaza yuko atorohewe ahantu ari. Ababyeyi bose rwose munyemerere dufate kanya dusengere uyu mwana Joel Smith abashe kugaruka mu muryango wiwe. Gusa umuryango ndi kuvuga ni umuryango w'abantu muri sosiyete y'abantu, kuko hari ni mu nyamaswa, ibigaragara byarasa nk'ari mu nyamaswa. Ubu nta wahamye yuko amaso batamaze kuyamukuramo n'uruhu rwe rutamaze gukoreshwa, ubu ngubu ruri gutambagizwa hirya no hino mu bantu bafite imyemerere yo gukoresha imiti gakondo cyangwa se imiti ya gipfumu. Iyi ni inkuru yakoze ku mitima ya benshi, nk'uko nguko nawe uri kumva bigutangaje cyangwa se bigukoze ku mutima, kubwo iki gikorwa cy'ubunyamaswa byakoze ku mutima w'abaturage benshi cyane, ndetse n'isi yose yahagurutse ku bikorwa bikomeze kugaragara muri Afurika y'Epfo. Ni mwari kumwe, nitwa Mazimhaka Birori Prince. Niba utarakora subscribe kuri uno muryango, nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo uyikore kugira ngo inkuru zose tuzajya dukora zizakugereho ku gihe. Subscribe cyangwa se abone ni igikorwa cyiza cyo kudushyigikira. Nukanda kora ku kantu k'umweru kari aho hasi ka subscribe, uraba uduteye inkunga, ibyo byonyine biraba bihagije. Nibisanzwe kuri uno muyobora Mazimhaka Prince Official, ntabwo twagenda nanone tutongeye kunyuza amaso mu biri kuvuga hirya no hino muri politiki cyangwa se n'andi henshi hagiye hatandukanye. Tubinyuramo mu ncamake tugakomeza turiho tuzi ibigezweho, cyane ko umunyarwanda we yavuze ko ikintu cya mbere ari amakuru, ibindi byose ari inyongera. Udafite amakuru burya nta n'ikintu uba ufite. Kuko mubizi mu Burusiya haracyakomeje kubaho intambara ihanganishije igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Drone za Ukraine zangije ibitaro by'inyubako mu gihugu cy'Uburusiya, aho igihugu cya Ukraine cyohereje amadrone adafite abapilote yifashishwa ku rugamba, maze aragenda arasa ibitaro byo mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi ni intambara ikomeje kuvugisha benshi. Ikindi wamenya, ari n'inkuru ikomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye z'abahanzi 5 bo muri Mexique bo muri groupe ya Furtivo bishwe n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Birangira abantu basore bose bari babatatse mu nzu bari barimo, birangira bahasize ubuzima. Karasira Aimable, uyu nguyu ni umunyarwanda ushinzwe ibikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Itariki 30 uyu mwaka turimo muri uku kwezi n'ubundi kwa gatanu, yabagarutse imbere y'urukiko akaza guhakana ibyaha byose aregwa n'urukiko byo kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Inkuru yo yabaye ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2025. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya FARDC zagabye ibitero ku isaha y'isa 8 za nijoro mu gace ka Mikenke, angani mu Minembwe, agace gasanzwe gatuwemo n'abanyamurenge. Gusa ko bw'amahirwe bino bitero byabaye nta muntu byabashije kuba byahitana, cyane nk'uko tubitangarizwa n'umuyobozi wa kano gace atubwira yuko bino bisasu byari kuriwe ku misozi yo muri kano gace ka Mikenke, aho inka zari zisanzwe zirisha, gusa nta baturage babashije kuhasiga ubuzima. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, indi nkuru ikomeje kuvugwamo ni Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi wohereje muramu wiwe kuba ambasaderi muri Afurika y'Epfo. Ngayo nguko ibiri kuvugwa hirya no hino kuri ino si dutuyemo. Nge mwari kumwe, nitwa Mazimhaka Birori Prince, ko no muryango wa Mazimhaka Prince Official.
ni muri mushyashya si gukoza subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi bihe bigiye bitandukanye, aho tuza tugatera agatebe tukareba ibiri kuvuga muri politike, mwiyobokamana n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ibihe byiza ko rero twabanye kugeza ubu ngubu. Uwiteka ahira imirimo y'ibiganza byawe. Ciao ciao.